lisan kamu? Saya Katolik. Katolik? Ya. Katolik sana. Masjid. 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 Suami gue kenapa ngomong kau ini? Nggak tahu. Masjid. Tuh ada anjing, ada anjing. Udah pergi aja sih, aku takut. Pergi aja aja. Pergi aja aja. Anjing. Anjing. Oh, potong. Anjing. Kamu ambil gua, Pak. Pergi aja aja. Jangan masuk. Pergi aja aja. Cici kita pergi aja aja. Aku takut. Aku takut. Aku takut.